Kay Dhorom, Racharia Songpu, Chipupe Pinpen, Karbianglong Chinmas Council atum akimang, Karbianglong at Tokanwalong, Quality Education ke padopen, Mesen Loke Charlie atumon ke pajap, Kabor Ialong, Hampang Song Lapen, Karbianglong Arat, Turpakpen, Chirap Chitu Dunang Jipusi, Pinipor Pai Kri Sialom, KSSI Himalong, Quality Education Awareness Campaign Mission, Surihinira Inkoira Po, Kangpo Mailong, KSMI Pu, Tangsing Timungpen, Ning Jepon. Kedam Tangapur Hood Education Department, Karbianglong Chanamas Council atum kamatha, Karbianglong West Karbianglong Longrihini Aparman, Mesen atumon ke pajab long verji aphan, Pong Plia Pong Hampang Songpen Chingki Chingwai Paduponlo. Laso ting si Karbianglong arlo Hampang Song Kido Ansitami, Loke Charlie Mesen atumon ke pajab ji aphan, Chekroy Dunpen, Chirap Chitu Dun Pupusi, Chechak Dunlo. Karbianglong arlo Hum Parukre Pora Tongke Ba School Hemdo. Halabangso School along Aprangsi Hampang Songpen Humri Damsi Karbianglong Chanamas Council Education Department pen Arona Lo ke Patiga Ting pen Croisi Kedoana School along Tami Humri Dam apan Pali Dampung Ka Humri Dam Ahut School Infrastructure Students Enrollment Teacher atum kupia kisung doma Sadlangang te kupia joinisi Ke mimi dedma mati SMC atum kupia kisung doma lahai kaddu kawi nilitum Ka Humri Dam Ahut ang te kilong ateng putot Karbianglong Chanamas Council atum apan palidam thupu. Karbianglong, West Karbianglong Thaman, Education ipa messaging pen, Education awareness campaign ipa hiti pen. Kedam tangan ngan Hampang Song, KSA, KSYC, KSU, ADSU, DSU, Kapen Bengali, Student Federation, kapre Karbianglong arlo itu Hampang Song pen. Apa macingway dulu. Kalau bangsa macingway kami lakukan itu Karbianglong arlo education atimon kita mesenji apa? Hampang Song doang, tapi itu ratu antame. Kalau bangsa education atimon kita cek darjeno, cerap itu nang itu hong yang itu cingway dah. Tapi kalau bangsa macingway ate Karbianglong itu asong antame, kalau bangsa education kita mesenji apa? Education awareness campaign nong kado kabia song cerita tu si nasabut bamjak kilo. Masih apa sih Karbianglong West Karbianglong itu 1530 sofas school tu. Kalau bangsa school lo itu apa sih? Kalau bangsa school lo performance penceglo, kalau bangsa school infrastructure penceglo, kalau bangsa school define ma functioning ma, hal apa sih itu atau kamu itu Hampang Song pencerap sih. Karbianglong Chanamas Council Education Department Honorable Ian Sir Chapter P. Apa yang cerap sih itu apa sih hal bangsa kita sekolah itu kita ambil itu sisik kita. Kitengse ningkan isiang bongke Karbianglong Loke Charlie atomon larplot un Ilito makemang abangke Mission Surihinira Inkora po ningkan ke thomang bong Karbianglong Chanamas Council Karbianglong Hampang Song lapen radatum Chirap rap petsi Kupuson ke claim pen Karbianglong Loke Charlie atomon ke pamisen thegjima abidi kachipachoy akinang sot lasinon pini pen Hampang Song atum Karbianglong arlo LPME High School apen College sitami Humri dam tang et aphi tami ilitum rat atum aphan arpu thetando lapen akachirap kachito akinang sot Karbianglong Autonomous Council Hampang Song atum tami un an bor iponpo lasolong rat atum tami arpu CN nangji. Karbianglong Autonomous Council, CM, Dr. Bujana Monghan, along the intensi official list, Bangsa Mission 2025 Quality Education Awareness Campaign, Bangsa Puthake launch konlo, Bangsa Initiative kian kon lagi Karbianglong Autonomous Council, IEM, Interest Education, Sir Richard Topi along the Bangsa Initiative kian konlo, Bangsa Initiative kian konan kono bangkila, hello kita mtang apor Karbianglong, lapen West Karbianglong long, metric lapen HS along sidame, litum result performance abang kimi media raja ini. Kait dari itu langgam lo pulau Karbianglong lagi list performance along sidoci, motom along tadi itu kita top dulu nanti. Jadi alaso along change ke banjir pan pulau litum Sibet Karbianglong Autonomous Council along itu kita mungkin. Lapor siaran itu makin ke lain lo Karbianglong along Hampang Song doang students organization doang. Kaitin si pipin pian
si chelang rapet kan lo tu ini se change baru ji ko selang pen ban ko na selang tu akiman pun pensi kini bangsa mission 2025 bangsa quality education awareness campaign ado kabe Karbi Anglong West Karbi Anglong ke bawah langsung ke chelang rapet bangsa mission ini kan officially isi akan kamu ke jauh pun masih kini kan pancing Hampang asong tin sitami ihum nia sekolah long kilangcari apan arpu cepek pon replo laso ting si asong tin tami non chot kali mo phi aja ki ding ningkan ke thom an arpu che endon rep nangji loke charli ke mesenji apan Hampang asong atum arpu che en pen sai chiklem rep pulote Karbi Anglong Autonomous Council atum akimang quality education ningkan ke thomang bong mesen ang thek long pen surihini ra engkora pho ningkan abangki Karbi Anglong along risitami loke charli hin anat paprang dun un po pusi pherangke thengno KSMI pu thangsing te mong pen lamthe pachini ini pura itu our education leader our itu result our digital base Karbi Anglong district itu চর্চা চলি আছে এই চর্চালৈ চিন্তিত খালি আমাৰ কাউন্সিলে নহয় আমাৰ সোসাইটিৰ পৰা আছে যে জেনারেল প্লাস আমি সোসাইটিত থাকা যেটা আমাৰ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আছে আমি সবই এই চর্চালৈ চিন্তিত হৈ আছো ইতিমধ্যে আমাৰ কাউন্সিলৰ under the leadership of P.R. Rahman sir and supervision of Richard Kapli in charge education department এটা ইনিশিয়েটিভ লৈছে যে আমি 3 বছৰীয়া এটা প্ল্যান য'ত আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এডুকেশ্যন ভাল কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰা যায় আপোনালোকে জানে এডুকেশ্যন পোৱাটো এজন চাইল্ডৰ ৰাইট হয় কিন্তু এডুকেশ্যনটো আমাৰ চাইল্ডক দিয়াটো পেৰেণ্টছ আৰু ছ'চাইটিৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি হয় এই চেম ৰেছপঞ্চিবিলিটি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু ইয়ত যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে আমাৰো ইমানে দায়িত্ব তাৰ কাৰণে আজি আমি একজন দিছোঁ আমাৰ আজি মিটিং চলিছে আৰু আজি আমাৰ প্ৰথম এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম যিটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ News report Karbi Anglong Live